Yes, reka nkwifuriza ibihe byiza ukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Uzurimu TV. Nizere kumeze neza. Hanyuma unyemerere amakuru yacu tuyahere hano, tuyahere ku bitero bya drone, ariko tuhere ku gitero cya drone muri Poezero mu cyumweru gishize cyakoze ibara hano muri FRDC, ndetse umusirikare wa FRDC yabigarutse abivuga ati nyamuneka twari dushize n'ubuhamya yatanze. Yivugiye ati rwose kuri Poezero ntago ibintu byari byoroshye, ati sinzanasubireyo habe na gatoye. Rero nuko nguko yabivuze avuga yuko ngo ubu buhamya bwiwe rwose bazabugeze no ku bandi basirikare ndetse n'ahandi hose buzahagere. Rero uyu nguyu warokotse kino gitero cya drone cyagabwe kuri Poezero hafi ya santere ya Minembwe mu mpera zirakera cyumweru gishize, yavuze yuko rwose ibintu bitari byoroshye habe na gatoya. Amakuru aturuka rero muri kariya gace ko drone itaramenyekana cyangwa se abenshi bavuga ngo ni drone ya M23 yagabye igitero hariya ku birindiro by'ingabo za FARDC, izi ngabo zifatanyije n'iz'u Burundi hariya muri kariya gace. Maze iki gitero rero ngo ni igitero cyaje kiteza inkongi y'umuriro ndetse n'isenyuka ry'ibikoresho bya gisirikare, ndetse gisiga n'impagarara nyinshi cyane mu basirikare, abandi barapfa, izo position zirasenyuka. Umwe mu basirikare ba FARDC ari kuri Poezero hariya nyuma rero icyo gitero yageze mu gace ka Bibogobogo aho bagiye bahungira, ndetse ahunga adafite intwaro, ndetse rwose ngo ntiyambaye n'inkweto, ntiyararwambaye, ibintu byari bimeze nabi. Iyo bavuze ngo ntiyararwambaye ngira ngo baba bavuze urukweto. Drone rero yaraje irabakocora rwose, itwara n'ubuzima bw'abasirikare benshi cyane, ndetse yaje aravuga ati dore rero, ati drone yaradutunguye, ati twataye ibyangombwa byose, abenshi bahise batatana, buri wese arahunga uko ashoboye. Ati ngiye nahise ninjira mu ishyamba nerekeza Ibibogobogo. Uyu musirikare rero yakomeje avuga ko ngo ibyo byabaye ngo byari bitangaza cyane, maze rero ngo habari hagati y'urupfu n'ubuzima, ndetse rwose ngo ko atazongera no gusubira kuri Poezero. Ati uko byagenda kose sinzasubira kuri Poezero kurwanya MRDP twirwaneho. Amakuru yemejwe n'inzego za leta atangazwa ku mubare wabaguye muri kiriya gitero ntago bigeze babitangaza, ariko amakuru ahari ajya avuga yuko ngo izi drone zisha abantu benshi bageze muri 50 ariko bamwe mu baturage bagenda babikurikiranira hafi babireba muri ako gace bavuga yuko ngo iki gitero cyahise gisiga ingaruka zikomeye cyane muri position z'aba basirikare ba FARDC. Ku rundi ruhande rero amakuru atandukanye aturuka mu baturage hariya muri Fizi avuga yuko ngo hari abasirikare b'u Burundi bavuga yuko ngo baguye muri icyo gitero gikomeye cyane. Muri iki gihe rero abarundi bivuga ko ngo batangiye gusubira inyuma, bamwe bakaba bakwiyambura impuzankano, bundi bakagenda bagahungira mu bice bituwe n'abaturage, cyane cyane mu bice bituwe n'ababembe cyangwa se n'abapfurero. Ibivuga ko rero ngo byateje impagarara cyane mu baturage, ubwoba bwinshi cyane, umutekano w'ahantu bavuga yuko ngo utameze neza. Uno musirikare ati sinzasubira kurwanya MRDP twirwaneho, ndetse ni nako ibitero bikomeje mu bice bitandukanye, ibitero bya drone. Izi drone rero zikomeje kuba zarikoroza cyane nko ku munsi w'ejo ku itariki 22 guhera saa 12 n'iminota 5, yego ni saa 12:05. Rero iri huriro rya AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ryatangaje ko ingabo za FARDC n'iz'u Burundi FDLR ndetse n'abazarendo bafatanyije n'abacanshuro bagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka Minembwe centre, ahazwi ko hatuye cyane abaturage benshi. Nkuko rero byatangajwe na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFC 23, ibyo bitero byakoreshejwe drone z'intambara. Izi drone ni za kamikaze ndetse n'izindi zo mu bwoko bwa KT-6. Uyu mutwe rero uvuga yuko ngo izi bitero ngo byateye ubwoba cyane bukomeye abaturage, binangiza imitungo yabo, imitungo y'abasivile rwose b'inzira karengane bari hariya, bakaba barahagiriye ibibazo cyane. Bivuga yuko rero ibikorwa ngo bigaragaza yuko hakiri
gukoreshwa imbaraga za gisirikare cyane mu buryo bukomeye aho kuba haba imbaraga za politiki sase cyangwa se diplomasi, ubwumvikane hagati ya DRC ndetse na AFC M23 nk'uko babivuga bati twavuye mu Busuwisi maze badugabaho ibitero kandi twe twemeranyije iby'agahenge. Ku munsi w'ejo rero bakoze press conference maze babigarukaho bavuga bati ibi ngibi ni ibinyoma bya Kinshasa, bakomeza kuba badushuraho ibitero kandi tuba twasinyanye agahenge. Ni ibiganiro rero byabaye ku munsi w'ejo bavuga yuko ngo Kinshasa ikomeje kubangamira agahenge ndetse n'ubwumvikane baba bumvikanye bwose bakabubangamira. Hanyuma rero nuko ibitero bimeze, amajwi y'imbunda mwumvishe hano Nyiragongo, mwayumvishe amajwi y'imbunda mwumvise, ndi kugenda nkurikiranira hafi ngo numve ese ni ukubera iki, ese bahaba nanone hadutse aba FDLR bongeye gucakirana na AFC M23 kuko na amabombe manini cyane, amabombe avuze ndetse avuze nk'inshuro zigeze muri 6. Wumvise ko ari imbunda zikomeye ziremereye cyane, imbunda ziremereye naga n'imbunda zoroheje. Ndagenda mbakurikiranira amakuru bya hafi, ngende mbamenyesha ibyo ngibyo, ndetse rwose niba ari imirwano yadutse muri Nyiragongo nabyo urabimenya. Gusa hari ahantu hari FDLR cyane, nyinshi cyane, na ahantu hari FDLR. Ubushize twumvishe aya masasu, hanyuma havamo version zitandukanye, bavuga bati no gutegura ibisasu, bandi bati ni imyitozo, hanyuma tuza kumvamo na verisiyo z'uko ngo hari amabandi yagiye wahafatirwa, ubwo FDLR bagiye bacakirana gutyo ndetse na Wazalendo. Ibyo byose ni byagiye bivugwa nyuma, ariko nanone ntago twakwirengagiza ukuri kw'ibintu. Hari ahantu hari FDLR, ariko se ni FDLR zaba ziri kurasa ibyo bisasu biremereye? Ibyo bisasu biremereye ntago byakoreshwa na FDLR, ahubwo ibyo bisasu bigira FARDC, kandi nta basirikare ba FARDC bari hano Nyiragongo. Icyo nacyo wakibaza kubera iki? Nanone kandi uribuka yuko Wazalendo zimwe zagiye zisigara ziri hano muri ibice bya Nyiragongo zikirimo, na FDLR bakirimo, inzari y'ibishe barazamuka bakaza kwiba hano mu mujyi, mu bice by'umujyi wa Goma, mu bice by'icyaro hano hafi. Ubwo rero ndakomeza nkukurikiranira amakuru y'ibyo bisasu biri kwaturikira cyangwa se ayo majwi y'amasasu ari kuhavugira, ndaza kugenda nkumenyesha uko ubyifashe. Uko niko bimeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Kongo muri rusange. Amakuru agenda avuga ibintu byinshi cyane, ariko kandi unyemerere mu burasirazuba bwa Kongo tuhave tujye mu burasirazuba bwo hagati, naho hakomeje kuvugwa ibintu byinshi cyane. Kuri ubu ngubu rero amato akomeje gufatirwa mu muhora wa Hormuz, ndetse kandi Amerika itangaza yuko itazigera na rimwe irekura uno muhora. Intambara rero ya Irani ndetse na Amerika itangiye guca intege cyane nanone Uburayi. Ibyo ngibyo rero wabivuga uti kubera iki itangiye guca intege Uburayi? Ibyo ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane, kuko Uburayi bwamaze gusa nkaho ubucika intege kubera yuko ibitoro byamaze kubura. Ibitoro biri kubura kandi bakeneye benzine, bakeneye n'ibindi bikomoka kuri peteroli. Ubwo rero ibintu bikomeje gufata indi ntera. Bamwe bati rwose bwana Trump watubabariye ukajya mu biganiro k'ibi bintu byadufasha. Trump rero nawe ntashaka kujya mu biganiro, ngahubwo arashaka kuba yashyira hasi Iran rero bivuga yuko idashobora gufungura umuhora Hormuz, ngo ntishobora kuwufungura, ndetse rwose nta n'agakuru k'ibiganiro byabo na Amerika. Rero baravuga bati kongera gufungura umuhora wa Hormuz rwose hashingiwe ku kurenga ku gahenge akariko kose kari kugaragara kuri Amerika, ati ntidushobora kubikora. Ati rero ntago dushobora na rimwe kuko nta gahenge kigeze kabaho ka Amerika. Rero ubutegetsi bwa Iran bukomeza buvuga yuko ngo agahenge ka Amerika nabo bemeranyijeho ngo bakarenzeho, na agahenge k'ibyumweru 2, ndetse ngo ibyambu bya Iran bikomeza gufungwa na Amerika, ndetse Amerika ivuga yuko ngo itazigera na rimwe nayo ifungura ibyambu bya Iran, ndetse Iran ivuga yuko ngo haje hashimutwa cyo twakwita ubukungu bw'isi, ndetse no kuba ngo
bagashoza ntambara b'ibikorwa bya Israel ahantu hose. Ubwo ngubwo nuko bimeze. Inzira imwe rero ishoboka ni ukwemera uburenganzira bwa Irani kuri Amerika, ariko ntabwo byakunda. Amerika irashaka gutsinda ino ntambara mu buryo bukomeye cyane. Abantu benshi baribaza bati ese biragenda gute ko Amerika ishobora gushora Irani mu ntambara nanone ya kabiri bigatuma habaho ibura rya internet? Irani yatangaje yuko insinga cyangwa se ibigendanye n'insinga za internet mu mazi muri amuhora Hormuz ingabo zabo ziwuri hafi, nibakomeza kubatesha umutwe bazazikatagura. Abantu bati rero ubu noneho ibihe bya bisubiye inyuma, tukibera nko mu bihe byo mu 1960 cyangwa se na 50 gutyo, nta internet ntaki. Ubushomeri bwawe bubaye bwinshi kuko abantu benshi dukoresha internet, ndetse urasanga no kwa muganga internet ari iri gukora, urasanga n'ahantu hose internet ariyo iri gukora. Ibibazo byayibaye ibibazo bikomeye cyane. Ubwo rero intambara irimo nanone kandi isatira kuba ibihugu bitandukanye byo muri isi bishobora kuba byakwishora muri intambara, kuko nago Amerika ifunga amato ya Irani gusa, n'amato y'ibindi bihugu irayafunga. Ndetse nanone kandi mu ijoro ryo kuwa kabiri perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko ngo kwiyongera cyase kongera agahenge hagati ya Amerika na Irani ngo yuko bikozwe, ariko hatitezwe kurangiza iyi ntambara, ndetse hatitezwe kuba nanone barekura ibyambu bya Irani. Mu gitondo cyo kuri wa gatatu rero Irani yavuze ko ngo yafashe amato 2 y'imizigo muri uyu muhora. Ubwo rero Irani nayo iri kugenda yihorera. Ni ibibazo bikomeye cyane, ndetse turi kureba tukabona iyi ntambara izamara igihe kirekire. Gusa ibiganiro byari biteganyijwe kuba kubera muri Pakistan birashoboka yuko bitakibaye, kuko Irani ntago ngo yiteguye kujya mu biganiro. Gusa Amerika yamaze kwitegura, ndetse n'intumwa ziriteguye zigomba kujya mu biganiro. Agahenge kararangira uyu munsi, ariko Trump yavuze yuko yakongereye. Yavuze ati rwose agahenge kagomba kwiyongera kugira ngo turebe uburyo twarangiza ino ntambara. Uko bimeze mu burasirazuba bwo hagati, intambara iracyakomeje. Intambara rero ya Iran ndetse na Amerika ikomeje nanone guca intege ibihugu byo mu Burayi. Ni perezida Recep Erdogan wa Turkiya niwe wabivuze, avuga yuko intambara yo muri Iran itangiye guca intege cyane Uburayi. Ni mu kiganiro yagiranye kuri telefone na perezida w'Ubudage Frank Walter. Uyu nguyu rero mu butumwa bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga n'ibiro bya Erdogan yavuzwe ko ngo aba bategetsi bombi ngo kuwa gatatu baganiriye kuri telefone mu mubano w'ibihugu byabo, ndetse no ku ntambara zikomeye muri Iran ndetse no muri Ukraine. Ibyo rero nibyo bavuga bati bakomeje gucika intege cyane. Perezida rero Erdogan yavuze ko ngo intambara iri mu karere kabo ati itangiye no guca intege cyane ibihugu by'Uburayi, ati kandi ko niba iki cyerekezo kidahagaritswe ati hakoreshejwe inzira igana ku mahoro, ati ingaruka mbi z'ibihe birebire by'izi ntambara biziyongera cyane. Ubwo nuko yabivuze. Rero nanone kandi nabonye ibintu bikomeye cyane mu burasirazuba bwo hagati. Iran yanze kumva ndetse na Amerika yanze kumva. Ese ninde uzashyira agapira hasi akaganira ko ibintu byamaze kurenga imbibi? Ubwo turaza kureba uko bimeze. Nanone kandi ubwo ni nako bombi bategura uburyo bwo kurwana. Reka turebere hamwe nanone mu Burundi. Ndayishimiye Evariste nanone wahinduye ushinzwe ububiko bw'intwaro. Itegeko ry'umukuru w'igihugu ryasohotse uyu munsi ko yahinduye bamwe mu bategetsi bakomeye cyane mu bigendanye n'igisirikare cy'u Burundi, cyane mu gushyiraho abasirikare bashyashya bashinzwe ibikoresho ku rwego rw'igihugu. Iryo tegeko rikubiye muri iryo tangazo ryatanzwe rije rikurikira iturika ryabaye ku itariki 31 ngira ngo urabyibuka,
iryo ni iturika ryabaye mu kwa gatatu, ndetse iyi nkambi ya Cap Base iraturika, ububiko bw'intwaro buraturika, ndetse bifata no mu abaturage barapfa, ndetse bifata no ku imfungwa zirapfa. Ibyo byose ni ibintu byabaye muri iryo joro, ndetse bagiye bavuga yuko ngo byatewe n'umuyaga nkuba, umuriro w'amashanyarazi. Ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye aza kuvuga yuko nawe yigeze gushingwa intwaro za gisirikare, ngo rwose mu bubiko nta muriro ubamo w'amashanyarazi cyangwa se umuyaga nkuba nk'uko babivuga mu rurimi rwabo. Ubwo rero bamaze kuba bahindagura abayobozi kugira ngo barebe uko baziba icyuho. Ni mu gihe kandi hamaze kuvuga yuko hari abasirikare benshi bamaze gufungwa bazira iri turika. Ni nyuma y'ibyabaye rero bakomeje gufunga abasirikare benshi, bakomeje kubishinjwa, ndetse bakomeje bavuga bati iri perereza niritagira icyo rifata, nubwo nyine ibi bintu tuzabiharira siyansi. Niko Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze. Kuri ubu rero biravuga yuko bamaze guhindagura abayobozi bashinzwe ibigendanye n'igisirikare, ariko cyane ibigendanye n'ibirwanisho bya gisirikare. Niba utarakora subscribe uyikore, niba waramaze kuyikora reka ngushimire cyane, warakoze. Ni iby'agaciro, ni bizatuma rwose iyo dushyizeho ikiganiro ukibona bwa mbere, niba ukibona. Hanyuma rero reka nkushimire niba wamaze gukanda kuri like, ibyo ni byiza cyane. Reka nkwifurize ibihe byiza, kandi ujye ukomeza ukurikirana ibiganiro byacu.